Pope Francis ula im ya ka jingim kabakuid nadu kapor ula shim ya ka kerdan upabakuid nitip ya ki kambaro kaba ulale nagabenda ka balang nagabenda ka perthe hadu katno ula traishitam ban wanra ya ka jingsuk ka jingi bat ka jingisne ka jongo belai ha ka perthe lada don ki bakin mau haba la tum ningkong ya upabakuid ula wan mi nakamat ka jingkang jongga Saint Peter's Basilica bad ulangu ya ke kli hakamat ki bruyu baro ki ba ap banyo i ya upa ba kuit temai bad ula kerpad pikerku iyanga katkum ga dostur ki bruyu ki ap haka Saint Peter's Basilica Square banyo pedang ya ke jingkerku na upa ba kuit ban batimai Henry Wong shua bangen kerku ya pi baro pi kerku yanga bad nadu kata kasngi ngila ben yo i hadukat no ula im ya ka jinglong ukris aka jingim bad hak ba pilengo ya baro ka perthe ula ong ngashim ya ka kerteng Francisco ula shim ya ka kerteng Francisco shua jangu omdon mano badon ka kerteng Francis kumu pop bad kadon ka daw balay ula shim ya kata ka kerteng Francisco namar ulakwa ban im kumba im ukris ulakwa ban im kumba im Francis Assisi bakuid namar ka perthe baro kawe kabalang baro kawe ka khot yaw Francis Assisi bakuid ukris baar minda don ki bastang ban ong u Francis u Pope Francis ulong u Khrist balai namar ula em kumu Khrist hakie ke baro haka jinglong jengu haka jingim jengu haka jingya keren jengu bat ki nongyalam jongi riba per ulong ubas ngeverit mensiam ulong uba ed baro ka perte kalalingo haka burom haba kilayo i ba u Pope Francis ula dem kosiyo hakamat u President Jongga South Sudan badula dem badula do iya ka kejajongu kumjuru ya ka opposition leader Jongga South Sudan badula do iya ka kejat jongki baro arngot da ka ba kerpad rit kumu kelong hakamat jongki